Mundu wito Sonko. Mundu mukegu. Mundu mukegu ucio. Atiriri. Etio breakfast ukihura mwana we. Na woka kiroko. Hati kwa ndiraiguire. Ni gwetia breakfast. Atene breakfast. Ara etio arahura kai ara guthukira kairetu kau. Yes. Ina keithe. Na keithe aroka na andu. Ndarekete wake muhe. Asa gutire. There is no respect. Na ni ucio ni sani yake riu. There is no respect. Yes. Ona ndie ndige ko respect. And let me tell you. Ene maundu twaragia haha na andu monaga tari itheru. As a man, we modrume the sacred kana tuge sacred responsibility number 1. Ni kindu gitagwo provision. Yes. If you cannot provide, you have no life. In fact, you najugaga atiriri. Okata gwithukia wigwe ndukota ku provide ri. Tigana kiko kiu. Tigana kioreke giikare. Mpaka wewe ujiseti wone ati ni ukota kuiga maundu maku in order na ni ukota ku provide, especially the basic needs. Ni ukoya ogiteo. Ni ukoya ogiteo. Yes. Ni wewe ni muiretu ura waku ni ahika. Thitiguo. Ginya mataka maria meja ni maku coka ugwete mwana kacio na muhurite ruhi. Ginya ciana ciake ni mothomithagia. Ni wewe no mekagira shopping. No kari haginya rent. Ginya ndiragira ndirori atiriri. Kana Sonko ni kuongagirira uhoro ucio ni Sonko no ekire cumbi. Mwana ni gwarekera family yori. Ukarigo muiretu wake nake. Mwana kacio akire mundu ri wokiuga ndari hari ari. Yes. Ndari hari ari. Ucio ni mundu ri wiriri. Ogeta we nyamuine no itagwo kiria itagwo ate HCD we ngikoragwo iri ICU. Yes. We ni covid tu na indo ciothe ni thita nginya na tare menya mundu okekwira ati ni ndie ndimuheaga gya kuria eza cia shopping ngari ira ija ni ndie kunengerete ciana ni ndie kuthomithagiria nyumba ni ndie ndihaga ugikaga atia muzi ucio o kuria kiria ona bwana kazi na ija tire arokete kiroko na bata ira kuma nginya gate agethie ku abana gaikara ageta mutumio ucio wake mami agethie ku ona tiko kigeria. Yes. You know, when you don't empower yourself, do not think that there is anyone else who is coming from nowhere to empower you. Kido kia mbere no nginya we yake tondu especially tani mundu tocio you are tuge ni your father in law ri Sonko ugwe ndimo ri nditi mundu ngena tunya mutu wake tuingi na nditi we nduke gukorwo we na biashara yaku unoke mwire riu stop. Yes. I dread gutwika my own man nigetha andu andi mahege ya kuria thomithie ciana ciakwa ona ngari no uhete ri oya ndigurire yakwa ni njigue the pain no riu kamundu kahana rich ithagwo thambara